Say, ya wakwa Badwam Badwam TV Badwam Jumedi so. Ya da writer say odi agudie mu nsam na breye ama ya the health tips so aka ho. Me sure so we follow discussion the week no eyi. De edu so no so hu hia pa fi say no so ka apomodin emu ensam eye Give Us Herbal Center for ene na ye nya wo mo e wa ha. Omo beboa ye nuru ahodo wo adwama so ne ye e wo nipadua no mo be me na no pe ye mo akwaba se bia bokọ de nyame adom na adwuma mu so ye nyame adom Dr. Penny ho ye de nyame adom Dr. Solomon Kwabi sa bia ho ye pa ye no so o ma wie bibia akọ fine nyame adom bia akọ asomdwe mu de nyame ase pa ya mo so asesa mo betan echi mo yentie Give Us nuru e wo adwama so yo obapa anope ma me na se na me ndaga na odihye ene wiasa fa na nyina se na anope Family Adom TV so na enene ye nunu mienu ene me de aba na eduro nyina nso no eye yankase ye memu hahama dubinane dinsia hodo a Dr. Solomon Kwabi ena ma bafu nimde an isuan hu kwan so ene ode aye nunu no ede etumi de aba enye se ye hye ye nkukwamu anase ye mantwe bi na edi eduro na ba bonte na mom no ye le koma FDA for omo de form fidie mu agi ehwemu amba ama me no ka se de omo agi atomu a ene uko be eton aduro o wiase afana ba bibia na Give Us Herbal Center ye nupe ya esisi apun so hanom no enye na ba cho ne dikan eye Give Us GC mixture na afa ne capsules eni enti se wo kwoto ase na tie enti no we eye topaye okay na we na ye ni nsuo na e de say Give Us GC mixture na afa ne capsules okay eni aduro mienu ya esi hanom eduro no ni eyade ba ko pe na ye eba ne pedua no Give Us ye nuru no anase ye nwuma pa ye di no ye nka se ye be so yare ano na mom ni ye tu yare ase ye nuru na ye di aba adwama so nyina ye nu a ene ye yare e hawo no se wokọ na wokọtọ a eno ene etu ase ye di ama ho eno nti na nanse amanfo taka so ene mo de mo adansedie ene mo de mo adansedie pa cho ehu hia adansedie azan se mpenifo wo kase bem kase se ni okọ ya aten ni oba ya aten ni ogina ho ene ya aten trodo anasa aten trene enti no say unu Give Us GC mixture ne capsules na eno na be bo twese no kra kan say yenko wiase afa ne nyina de enko ka na sempa ho na enko wo a wo ti asempa no na oni mi oye ye enti wo a wo paze be bo adanse no wo akona ko to aduro no bi nanom na wo yare e ha wo no entu asema na ko ye dance for de efa ma obi bia enti pacho Give Us GC mixture na nsendie enka oba wo ho na wo be konfichi na say wo be bu nsa adenti na say onya yawodie adenti na say wote yawo se na obo ade no oye ne se busumi bia no enafuo enum ekopim ne nso no mogafia hodo a ewo ni pedua no mu no ese ni nyina yeden eba besenko asa wo fa ni pedua na ye wo ne fa na the red blood cell and ye wo the white blood cell red blood cell no na wo hwe se oxygen carbon dioxide ni nyama hodo a ebebo ni pedua no ebetumi akọ ni pedua no mu na eye ni pedua akọ ani nyina na etumi agina brane enu akire no na afa eye white blood cell ni enye ni nyina na se ekọ wo saabo no mu eye o kidney wa hrawa o lungs anase o veins untini no mu a ede o how be bre ni pedua no na white blood cell na ama ni nyina den ababesen moja eye ade ba ko a oba ensese wo ma na ede esto ewo wo mu busumi bia no ese babesen ko na obi di o honom na enam se nipedua no entumi gina ba no how bi omunti no ne dia na akwakoye elyaw eye menstrual pains enti mantemu bro no eni bia ye oye adwuma eni ese ewura bosumi no mu a bia da edi kan na otwemienu na ya mansa ba adwuma pa ese obi ehu na eso bia de wa ya hyenso de anase calendar hu so eni akoso ama adwuma die eni wo obu ni nsa no anase wo konfi chemi pacho memma sa wo ha no ento de biada Give Us GC mixture eni ne capsules adoromenti wo ye wo ba na wo nya adure na no mu a infichi komu ya odie bie ha na etete no me pacho ayade a etu ebetwade ama wo eno na nchen obi nso de eye menstrual disorders ne dia no emma ne se ne yese ba no ntoato aso ena obi di wo ho a eba ene na eja nansa won finfin na ba akon aba ne ebeba no kura na asose eko asa nsuo esofiso no me pa atwa eba ne sa moja hodo na eka onipedua no no bisasa he na ekọ enu nti na bo so oba kama ni monyamfo won fefo pa ene na nefu
se boni n'animu anie nefu abekutu saa na wode enam eni amanfo ka se na nse misusu se ase me free se eni ekua atanyem wa fa efuru saa bosumi nkro betwem na still afi beba afi ebepa ho na still wafunu ne etia na ete eye moja no na akwakotai eye wa nipadua no ntimpa atwo oba bomoden na eye afichikomu bre no edu bosumi bia na odi na de embra na entumi nye kama ema enti ya odie na ewo mu no etu betwa nia eye disorders no so ne ni nyina no so ne etu ebetwa unya givers GC mixture ene ne capsules a eno na wo hia so obetumi akwakoto na wanom na adansie bia wo no wo so tumi de akwa abonten e de akwa ma Ghana de hye ene wiase afa na enyina ni wo san fichi komu haw eno ewo emma no ho so wonom no obo so ofe de obi wo honom a na hemfi honom sebi eya na onam kromu na afa na obi koye ma me hwechi sister twawani mepacho unze honom na ese hotumi wa wo wese na hoye kama na mepacho enkan bia ye tafi honom ba no unya givers GC mixture and the capsules are dia infections be how na etetel e wo sebi wa hemfi honom no ebetuni nyina ase eden etumi e dia mawo enti oba mepacho bomode na kope givers GC mixture and the capsules na nonom eno na ebetumi aboa ma ebrani edon nyina no nipadua no etumi eden egina brane edro ya meni adehye edi hu nkomo yi mepacho ukọ Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ani baby e ton aduro man Ghana mu bia na givers GC mixture and the capsules enye na ubenya bi e wo honom enti wo ba bomoden na kopa bi na to na anonom eno akire givers GC mixture enye man kwa na enom emema so enom enti bema wo how e wo udun so twa ho me pacho bomodin na kope givers GC mixture ibi ene ne capsules no nanonom eno na betumi abo dun so twa no eya na yare no ewo ho no eye dɔɔso eno na abon se bia ye woni e friend eye prostate no eno che se ye udun so twa no eho eye abasem se wantu wa na mo a eno na se didimu a na afa de ede kokram ede are de ede ne ho ababa bajimu enti no nya givers GC mixture na eno na betumi abo ma o how bia wo udun so twa ho anase enemu yare we bia bema wo so akotiti anase ha obi wo owu nsu a ene na emu ya ne ya emu hyehye no obi wo obechimo ansa na aba obi nsu de ho no ma menu wakase ya yetina ha basima enson akontamu ani wakwa gunsu be ne ho dada me pa ni nyina yare a ewo ni pedua no mo eno ntina givers Herbal center yakofa givers GC capsules ene ne mixture etumi di aba a yedi betu infections ena afa enemu yare we bia etete wo ba na ewo bema ho no me pa wotumi akwakonya adrebi na wotumi ato na bibia etumi akonkan enti Herbal shop bi eton adro man Ghana mu pharmaceutical shop licensed chemical shop any bibia eton adro man Ghana mu bia no givers GC mixture ene ne capsules no obenye bi wo honom na wotumi anonom na we eye givers Herbal mixture Ghana for enam adwuma pa eye na adwuma so edi nti no wo ma to ne din se givers a entontom eda ho enti ene owura fi kura na owura shop won mo so maami duton for eja du ura me pa cho maami givers a entontom ne den eda ho no bi ede na eye omo se obapa enka obi akwakoda ade achi a wasore de unnemu na wonya ahome na ade achi a watumi ya akọ unwuma so na mo no osore anope wa ye boho oje ne ho bia enje ene ya se ne ni aha se ekoba ne sa na che se enkomo na bo ni pedua ho ban no ano adwodwo ano ayemre enti ese otumi hyemu kina eno ne kan se u boost wo immune system no immune no eye enkomo a wo mo no mo bo ni pedua ho ban a ebra na edo nyina no ni pedua no tumi gina brane na wudi atwenchie ko unwuma so enti se mna ye ba ni pedua no ma enya ade ni pedua na ngasa na yeden etumi ko akwakọ ye se engine da ka mu se engine ye wika eto da aboso epia sa na nkwamwa no ni pedua no mo etie enti nya givers Herbal mixture eno na be boa na de etumi boost wo immune system no na ebre na edo nyina no etumi akonkan na so to mu aye rerei enam asu ni bane ne ye bone a adehye bi no taye on patamu brono ene mansin ahodo bi ntino ene ye gates ahodo na atwoki eno nso no hia odifo bi hia somanfrefo anase konfo bi no akajo se ntontom na age ho afa entime pacho bomode nanya givers Herbal mixture nanonom na fesi aye entontom a ebe kaw na waja ne fe no plasmodium parasite ede agu ntini no mu na afa de ni moja na edi esie na akofa etridi na afa aye fever etumi ade abel no wetumi etuni nyina ase aye dro ba akope we na tete obia enim givers Herbal mixture
eno ena yo mintimirim nankasa anase givers a entontom eda ho no ukope bia eno na betumi aboa na me pa cho ukọ Herbal shop wo na ye se givers edupa no ebi ni ho o aduro ne de eye pa na emom no ya short a me pa cho o de fi shop wo na kọ the next shop enye o yare ena ode kọ ye trial enye wa yi wa ho den anase onipadua ena ode kọ ye matra makwe me pa cho aduro no bi ni ho a okaso e de givers papa na ebi ni ho na emom de agi we kọ try ya me pa cho yare ye mfa anye matra makwe enti kona kọ pa dupa ne bi na to me pa cho enchiremu ne de edoso na emom no bebia me de adui me de besi ebi obi akoto aduro no bi empeso abro no opekon betumi afa so anu aduro na anase ne ma kirechiremu obi nti ase a sese yo betumi afre enchiremu bi edim ne sefata no ye de be ma no numbers no screen no so na emom no eye 0543 222470 0543 222470 we any amatrofa give us Herbal center ye didi juma Nyame sha papa panti said waka no se wonti bibia se a anidiem na wafre number yi ba kope ya wode atu dwan na finchemu bia no ode amount me kwa ba me wofofro nso e wo ho na fe ye de ato so e de amount twem sisi e me kwa ba